still abanye bathi futhi kusawuhlakanipha nalokho. Amen. Angithi nje lento iyabe ukuthi wena uyibuka kanjani. Kodwa bonke laba bantu bathi lento iyihlakanipha. Amen. Ukuhlakanipha ke bangcwele ingathi indlela ethile noma ekhethekile osuke uyiphiwe uThixo ngaleso sikhathi. Into esizoyibheka namhlanje sizobheka ukuthi ubuhlakani lobu baqhamuka kanjani, buyini bona, beza nobani. Hallelujah. Amen. Ngoba sonke sizitshela ukuthi sihlakaniphile. Wonke umuntu emehlelakhe uhlakaniphile. Uzubone sabantu sihlala sigxekana. Ngoba into ezomunye umuntu ibona ngathi ibudenge ehlakaniphile ezowena. So wonke umuntu makuthiwa nje awuchaze ngawo akaziveze ehlakaniphile. Ngoba kusho yena esho ngaye. Hallelujah. Amen. So kunento yokuqala ekufanele sibheke sazi ukuthi ubuhlakani lobu baqhamuka noThixo. Into yokuqala efuna siyazi ngoThixo ukuthi uThixo unenqubo uyaqina. Sizibona esibhalweni lapha. Ngicela sifunde Isaiah chapter 55 verse 8. Isaiah chapter 55 verse 8. Isihloko sithi inceba kaThixo sisisa. Verse 8. Kaloku iindlela zami azifani nezenu, neendlela zenu azifani nezami. Ngicela uthandaze mama. Babizilapho linamandla makarabus. Mayigarabus mayinapenda. Iyenele besanda silowetha namandla. Abantalizilakho nikuwe. Lona liyaphila. Lona lingamadoda asiqonda isendleleni. Moya ingcwele, moya wanyaniso. Thetha ngamizwi lakho. Moya thembekile. Egameni likaJesu. Egameni linamandla. Lona lilingcwele. Alihlangothi phindi. Ngala babuya sonusa. Moya ingcwele, moya nasamandla. Thatha indawo esifeni. Fika babubeletha bayahlala. Babavulawana lowo. Dibelana nohlobo lonke. Lwani moya nakuvala indlela zabantwana bakho. Thixo wathondwele. Thatha nakuwe kwakubuthixo esifeni konke. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Amen. Bantwana ngisindisiwe ngishilo manje. Ngisindisiwe. Kungathiwa simele umuntu ongasindiswanga lapha ngaphambili. Hallelujah. Ngicela sifunde verse 8. Verse 8. Kaloku iindlela zami azifani nezenu. Ngalokho iindlela zami azifani nezenu. Amen. Kule verse into yokuqala efanele sibheke ukuthi uThixo uyaqina. uThixo uyaqina. Hallelujah. uThixo asomoya nje kodwa uThixo uyaqina. Therefore lento yokuqina naye uThixo unayo njengoba nathi sabantu sinendlela. Umehluko phakathi kwendlela zethu nendlela zikaThixo akufani. Hallelujah. Cela usifundele from verse 8 ke mama uyophela verse 11. Kaloku iindlela zami azifani nezenu, neendlela zenu azifani nezami. Utsho yena undikhoyo. Yeah. Njengokuphakama kwezulu emhlabeni ziphakamile neendlela zami kunezenu. Kanti ke zikwanjalo neendlela zami. Ilizwi lwami nqwa nekhephu nemvula ziphuma esibhakabhakeni. Kanti ke azigoduki ngaphandle kokumanzisa umhlaba zikhulise izityalo. Umlimi zimnike imbewu, olambileyo zimnike ukutya. Amen. Hallelujah. Laba ebangcwele into esibhekayo sibona uThixo echazela
ngingathi nje okokuqala noma ivesi yokuqala le engiyithola mangifunda iBhayibheli la ngibona khona ukuthi uThixo uyacinga. Ithi iBhayibheli umehluko ngeencinga zikaThixo nezincinga zethu azifani. Uthi njengalokho umhlaba nesibhakabhaka kwahlukene. Uyabona ke nawe isibhakabhaka ukuthi siphi. Uyabona umhlaba ukuthi uphi. Lezi zinto zowu-2 zikuma levels angefani. Noma ngingathi zikwizigaba ezingefani, asifani lezinto zombili. Umhlaba usezansi le. Izulu lile phezulu. Ngendlela yokuthi asikabazi ukuze siyofika kulona mhobo sabantu. Kuthome ngendlela ekwehlukene ngayizulu nomhlaba. Kanjalo izinga zonke nezinga zikaThixo. Haleluya. Amen. Sibuyisa uma mesangene egameni likaJesu. Utho izinga zikaThixo ziphakeme kakhulu. Kufuneka sazi sabantu ukuthi ngendlela uThixo acinga ngayo iphezulu kakhulu kunendlela thina sabantu esicinga ngayo. Ngisho noma kuthiwa uhlakanipheka kangakanani. Ngisho noma kuthiwa wazi kangakanani. Ungaboza uzicingela ukuthi wazi ukudlula uThixo noma wazi kangcono kunoThixo ngoba uThixo uqonda delele nawe ungumuntu. Lento yokucinga kakhulu nokuqonda kaThixo yehlula uSolomon. Ithi iBhayibheli uSolomon akho umuntu oyehlakaniphile ukudlula yena emhlabeni. Ithi before abe khona akekho umuntu oyehlakaniphile njengoSolomon. Na after esedlulile emhlabeni akekho umuntu oyehlakaniphile njengaye. Kodwa ithi iBhayibheli uSolomon wayephula izwi likaThixo. Ehlakaniphile njalo wephula izwi likaThixo. Emaphuleni kwakhe izwi likaThixo wayewela ezithixweni. Ngoba ukuhlakanipha kwakhe kwakungamleki kwizinga lokuthi usengakwazi ukwephula izwi likaNkulunkulu. Haleluya. So one into siyithola la sithola ukuthi uThixo uyacinga. Number 2 uma ngabe ufunda kuncwadi kaJeremiah chapter 29 verse 11 esingazuyivula. Uthi ngoba ngiyazazi incinga enginazo ngani. Lezi incinga ayisizo zokubi. Into siyibhekana sibona ukuthi uThixo uma eThixo uyahlala akacinge. That is why bantwana kubalekile bangaba umuntu noma umzalwane uke ucinge nje. Ungacingi yonke into la ngaphandle. Ngoba kunento esayithola. Ngoba la siqonde khona siqonde ku-unpacker lento ekuthiwa ukuhlakanipha. Haleluya. Manje kufanele siqale la ingcingeni ngoba ukuhlakanipha lokhu kutholakala engqondweni. Akukho semzimbeni. But kuba sengqondweni yomuntu. That is why ingqondo yomuntu uzathola ukuhlakanipha kufuneka ibe aligned nezwi likaNkulunkulu. Haleluya. Sizofunda nje amavesi awu-3 bengingathanda ukuthi bengaba khona abantu abawu-2 ngoba bengifanele ukuthi siwafunde kanye. Sizofunda kwincwadi yeProverbs chapter 8 verse 22. IProverbs izaga imzekeliso izafongo chapter 8 verse 22. Omnye bezofanele ukuthi abe afunde phambi kwencwadi kaGenesis chapter 1 verse 1. Ngoba lama verse 2 bengithanda ukuthi siwaqhathanise. Ngoba akhuluma ngento ethi mayifane. Kodwa kunento ecashile kulama verse. That is why bengithanda ukuthi mhlawumbe omnye ngibambela Genesis chapter 1 verse 1 omnye asiphathele iProverbs chapter 8 verse 22. Sizifunde kanye. Ngicela aqale ophethe imizekeliso chapter 8. Imizekeliso chapter 8 verse 22. Yes. Isihloko sithi kubongwa ubulungu. Kubongwa ubulungu. Haleluya. Sifikelele sambele khona kubongwa
ubulungu awukuthi nje uma ufunda nje verse 1 esiyeka lesiphuthumela verse 22. Ivani nabo ubulumko bumemeza nayo ingqiqo nanso izazisa. Bangcwele uthiwa ivani nabo ubulungu bumemeza nayo ingqiqo izazisa. Okuchaza ukuthi ubulungu buyamemeza nayo ingqiqo izazisa. Kule verse sizothola ingqiqo izi-introducer izazisa ukuthi ingqiqo imvani, ingqiqo isukaphi. That is why masabantwana bakaThixo kufanele sibe abantu abaqoqile ngoba ukuqiqa noma ukuqonda noma ubulungu nokuhlakanipha sizothola ukuthi bakusukaphi kwaseqaleni yayivelaphi lento ekuthiwa uqonda. Sebephikisana abantu nje bezibona ngathi abakholwayo bahlakaniphile nabangakholwa bezibona ngathi bona bahlakaniphile ngoba bakholwa emntwini ongakholwa ubukeka njengesiteke. Nawe bakholwayo ongakholwa umbona njengesiteke. Okusho ukuthi laba bantu babonana ubudenge bobabili. So-ke manje sibheke lento ukuthi njengoba mnandi omnye umuntu engakholwa ezibona ehlakaniphile nokholwayo ehlakaniphile uvelaphi ukuhlakanipha? Yini ukuhlakanipha kanje? Ubulungu buyamemeza, ingqiqo iyazazisa. Chapter 8 verse 22. Okay, so sifundele. Verse 22. Yes. Ekuqalekeni kwendalo kaDikhoyo mna ndandiyikho njengowakhe. Amen. Angithi-ke le verse noma le chapter iyonke kahle ikhuluma ngobulungu. Njengoba kuqala lapha phezulu kwazi-introduce kwazazisa yehla nabo kuchazwa ivelu yabo kuchazwa ukuthi umnika umuntu kuchazwa ibese la usezichaza ubulungu obuzichaza imvelaphi yabo ukuthi kwakuvelaphi ubulungu. Verse 22 ma. Ekuqaleni kwendalo kaDikhoyo mna ndandiyikho. Ekuqaleni kwendalo kaDikhoyo mna bengikhona. Kusho ubulungu. Yes. Njengowakhe ewe ndandiyikho ingekabikho imisebenzi yakhe. Ewe ngangingowakhe ngangikhona ingekabikho imisebenzi yakhe yamandulo. Ngicela ke sifunde uphethe uGenesis. Ekuqaleni uThixo wadala izulu nomhlaba. Siphethe amabhala amabili la, uMoses kapha, uSolomon kapha. Bathi bobabili eqaleni. Uthi uMoses eqaleni uThixo wadala izulu nomhlaba. Ubulungu buthi bona eqaleni kwendalo. Eqaleni kwendalo kaDikhoyo mna ndandiyikho njengowakhe. Eqaleni kwendalo mina ngabo kaDikhoyo ngingowakhe. Okay. Lana ke uGenesis ithi iBhayibheli ekuqaleni uThixo wadala izulu nomhlaba. In the beginning God created heaven and earth. Yabona nabathiwa heaven and earth. Okusho ukuthi mangenza nje umzekelo mhlawumbe ongasicacela sonke sisengasho sithi utata umfundisi wakhele wona encane wakhala nenkulu. Wakhala wabese wazokwakha then zakho zonke ngesikhathi esinye azakhiwanga. Okusho ukuthi mina masengiyichaza ngingathi wakhala encane wakhala nenkulu kodwa angiyikhulumi ngegap ephakathi kokwakhiwa kwencane nale enkulu. That is why Genesis chapter 1 verse 1 ukhamba sothi eqaleni uThixo wadala izulu nomhlaba, but akakhulumi ngegap between ukudalwa kwezulu nomhlaba. So ubulungu bona uzoveza igap between ukudalwa kwezulu nomhlaba ngoba le nto ubulungu vele yayivela kuThixo uthi eqaleni
verse 1. Ekuqaleni uThixo wadala izulu nomhlaba. Yes. Sefika nayo. Kwakuselubala nje emhlabeni. Kungekho nto ikhoyo. Uthola kuselubala nje emhlabeni uThixo wadala izulu nomhlaba. Yeah. Ibese ikhamba sithi ke ngoku kwakuselubala nje emhlabeni kungekho nto. Izake Proverbs Verse 23. Verse 23. Mna wandiqinqa kwasephakadeni. Uqala ngqa. Nehlabathi lingekabikho. Langekabikho ihlabathi ubulungu besebukhona. Njengoba ithi kwethu uMoses eqaleni uThixo wadala izulu nomhlaba, ukhambe sekhanda ezulwini nasemhlabeni sekudala uMoses. But uNkulunkulu wona uveza even before udala izulu nomhlaba. Cela siqhubekeke neProverbs. Mna wandiqinqa kwasephakadeni uqala ngqa. Nehlabathi lingekabikho. Yes. Ndavela engekabikho namanzi. Nalawo manzi ethi iBhayibheli kuGenesis, umoya kaThixo wavunguza phezu kwamanzi, kwakubumnyama phezu kodwa. Uthi nawo lawo manzi ayengakabikho. Nangabe ubumnyama bengekabikho, mna besengikhona ngiwulungu. Yeah. Tanti ingekaveli nemithombo ephuphuma amanzi. Uthola imithombo ephuphuma amanzi bengekaveli, ubulungu besebukhona. Ndingowokuqala phambi kwazo neentaba neenduli. Neenduli zilibone emva kwam ilanga. Kuthiwa even iinduli lezo umoya kaThixo la wavunguza khona. Ethi iBhayibheli umoya kaThixo wavunguza ukuthi ke mhlawumbe ngizakayipha manje ichaza ngisithola ufundele that we have ukuthi umoya kaThixo wavunguza phezu kwami. Izobila yamanzi eyigubungele konke ikhephume sisithokotoko sobumnyama. Moya kandikhoyo wafukama phezu kwalo manzi. Wathi uThixo makubekho ukukhala. uThixo wayesethi mabekhona ukhaya. Haleluya. uMoses yena ukhamba esikhaza sezikhona lezi zinto. Bosomkhona umhlaba, abesekhona amanzi, besekhona ubumnyama, umoya kaThixo sowuvunguza. But uNkulunkulu bekukhona zingekabikho zonke lezi zinto. Umoya kaThixo uqala uvunguza nje iwisdom sihleli vele ikhona ihamba nayo uThixo. Yeah. Cela sifundele. Namakho ungekabikho umhlaba neendili zawo. Ewe kwakungekabikho nothuli olu ehlabathini. Yeah. Ndandikho ekumiselweni kwamazulu uThixo. Ngisho